namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course, namuntlha ta hi beef leyi continuaka between Lekker Stylist na Philani and Papa Rhulani. And then of course ta touch na mhaka ya B. Yeah, so beef leyi sukela la kahle kahle suku na clip leyi nga fika yi posta Lekker Stylist kwana, so hi yona the initial point leyi sukela ka yona, so a hi tlangeni hi toko a yi ku yini. Hey, Gaza. So obviously la I kha refer ka munhu wo karhi, munhu wa khona matini ya yellow na dinompfu, so yi tirhisa Lekker Stylist ku va yi kha yi chingela munhu wo karhi ya loyi n'wi chingelaka. So leswo kombisa ku himpela Papa Rhulani yi na problem swinene na Lekker Stylist, ya ri na aggression yi kulukumba swinene. Yo, and then from there kho hi nga fika hi vona response ya Lekker Stylist la nga fika tsala ku loko va nyanyuka a mi va bela mavoko. Of course i referensa ka risimu ra Mr Post ta kha tlanga ka background ya ra manyangatsi. Ani Mr Post leri loko wa nyanyuka va ku bela mavoko, le ka televisa wa va ku bela mavoko. Tukusweswi loko hi ndza se va khwini tana n'wananga va ku yena manyangatsi lowo sukela Lekker and stuff like that. So leswi a vulaka swona Lekker Stylist leswi nkarhi loko Papa Rhulani ya chinga strong kha yi chinga ra Lekker Stylist a hi bela mavoko. However sweswi ya hana hit sweswi Lekker Stylist yena nga on top sweswi na shama combo, it's clear, it's obvious, it's given. At the same time, go perspective ya mina nga kha refer ngopfu ka post leyi yi nga fika yi posta hi manager Philani, as you can see le nga fika yi kombisa ku se yi ta va yi kha yi ri official manager ya Mthimbano. So loko ze munhu a sa va manager yakho se yi tlulela ya ka yin'wana artist a swi kombi swin'wana sweswo na loko ri impela a yi twi na ku Papa Rhulani ya ri strong, so swi nga kha swi kombisa swin'wana sweswo ku there is a problem there. So now the solution ku va fika va humesa hate, if nga humesa hate ku ta ku ri problem yikulu ku ni vona na clip leyi ya vona va kha va chinga strong Papa Rhulani la va chingeni swinene, so va fika humesa hate because if nga humesa hate va ta chingeriwa hi tigaza hinkwayo because se vo yi sungula obviously mani kumanyana. Yeah, from there ta kha hetela B. So B ta kha humesa album ya yena hi the 10th March. A ni endlini a special video ku fana na tin'wana artists, however blue tick video liya no hlamala around I na vo 9 hours ya na 200 and something views. So no we and delete and go already it's fine man, I'm in business like chase ngopfu the views mani kumanyana. Swi komba ku ri album ya matimba swinene, the tune already the single leti nga huma ya ti na power. Ni lava swo fana na Hennessy na majama lomu, it's great, it's a great album, ita ha ri ku teni. So loko a mi nga subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Anitamani unzile nikumabaji nikula kamino, anitamani unzile nikumabaji nikula kamino, ameni mukumile utakisa moya wa mino, ameni mukumile utakisa mbilu ya mino. Ani hali samaranzu ishigeme mbu nitike nenda gemelana na so. Ani hali samaranzu ishigeme mbu nitike nenda gemelana na so. Loko kube shotla ya pavo imani angafatlela.